Kriste Jesu. Letsatsing lena kgweding ena kule nyanga ho ntso ho ketekwa kuloko sibabaza kgwedi ya bomme. inyanga yabomama. Maobane ke le ka bana le monyetlanyana fela Izolo ngibe ngaba nesikhathi nje awara ha re ne re le lefu uma sisemncwabeni ho na le bomme ba ne ba tla mona kunabomama bebeza la khaya ka tlameha hore ke ba tlise ngakwamela ukuthi ngibalethe la ba khaya feletse ho tla mona ngibakhapha kuza la khaya. mme ha re fitla ke ba theola ke tlo tsamaya Uma ngifika ngibayehlisa la ngizohamba ho no na le sibuwi kunomuntu bekakhuluma se ne sibuwa ebesikhuluma izolo. nna ke na ka ma service ntse e tsamaya Mina bengithi mhlawumbe iservice sevele seyiphakathi seya. a ke botsa mme Uma ngibuza ke sefe se buisele se ne ukuthi se bua ubani lo bekakhuluma izolo ha ke le theola mo le na uma nginehlisa lapha ore uthi no ene le MC bekuyi MC kuri ditaba sana di bu indaba bekazikhuluma tse maka ezinamandla ka ba ka re mhle mo service tse athi pele mhlambe sekuyiservice. ba ha yesu ba ena le metswalle Haleluya. ha le ke le dule mfatshe Oh Jesus. ha ke le dumedise Haleluya. ke bitsolle le Ikamele lihle la morena le mopholosi wa rona umfeli wethu Jesu o Kristu re ratile hakaka usithande a kangakanani batela bophelo ba ha waze wadela ukufaka impilo hore yakhe rona re tle re tsebe ukuthi thina sizokwazi ho bana le katumelo ukuba nokusondela phela modimo phambi kwakhe. ke dumedise baruti ba ka Ngibingelele bafundisi bami. ruti Siphamandla Mfundisi Siphamandla, ruti Tsura Baba Masina, ruti Ismail Baba Smile. ke le kumedisa bahlaka ba modimo Oh Jesus. ka modimo a ka le matlafatsa ntweng ena re leng ho yona Ngathi uNkulunkulu anganipha amandla kule mpi esikuyo. bontate Abobaba, baholwane abobhuti, ya le dumedisa ngiyanibingelela. bomme Bomama, bomme bomama, kgoding ena ya lona enyangeni yenu ele matla ka yona le elinamandla. ke le dumedisa Ngiyalibingelela. tsohle Abosesi nabo le bana bonke ba sekolo nabantwana besikolo. ele ke di pendiatla kaofela ha rona Pheni izandla. mohlomong ho a hlokahala le hore ebe kgwedi ena kaofela yona ebe ne ntse re kgothometswa ke bomme Kuyafuneka nje ukuthi le nyanga yonke kube nje lento nje ibanjwe ba ngobaba. ba tla etsa hore le rona re phamise dikausi Bebazoyenza ukuthi ongumpresident wa naha ya Namibia wasenamibia ha qala fela ke na puso uma kaqala nje angene embusweni a batla ho tseba ka di-resources wafuna ukwazi Bona ho etsahala ka tsona. ukuthi kwenzakalani ngawo hore o tlo ho lokisiwa ukuze kulungiswe. le iphendiatla bomme Oh Jesus. le a Nyaka bomama. le matla le Ninamandla. ka bona fela ka mokgole le ntletse Kubonakala ngale ndlela enigcwelelayo. le re thuse hey department e ke ena ka mo Nisize na i-department ngabo. hey ya wa pulo wa page Oh Jesu. ya hobe Kubi ngabo. bahlanka le lona ha le se le atumetse nakwana hore le tle le hulele ka lapeng Masekunani masekusondele lesikhathi sokuthi le nilande. tsamake ka hona ka ranto Nibheke khona la. le se le ka ntle ka kwa Ningayi le ngaphandle. la re tla la re tla le dipudi jwang Ningezi nisilathela imbuzi. tsa fitla tsa ja ditlhatlha mona Safika zadla ihlahla la ngaphandle. dinku ke tsena tsa modimo Nazi izimvu zikaNkulunkulu. kgetha ngwana mo Jesus. wena nkutsa ntse ka teka Ah Jesu. dipudi tsa ntse ka teka di o ja ditlhatlha di Disodla ihlahla mayifika la. le shebile dithulwana ga di Yebo. dipudi di di jile Imbuzi ziyobe zidle konke.
we praise your name. Hayi Nkosi. Oh, mighty God, we bow, we praise your name. We praise your name. Almighty God, We bow before your we praise your name. We praise your name. Almighty God, We bow before we glorify we glorify your holy name. glorify We glorify your holy name. praise your name. We praise your name. Almighty God, We bow we bow before your praise your name. we praise your name. Almighty God, we bow before your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. MC wa ka Mondays. And kitse o tla kgetha nna pele then go qetela wa nna ke tlo fela ke tlong mona. Oh, Jesus. But how bua mona? Makhuluma la. O bua ka hore re tlale. Khuluma ngokuthi sigcwale. Re tlale ka moya. Sigcwale ngomoya. Ore prophetess Lena. Uthi uma prophet Re naye. tle re hlokomele. Size sicaphele. Tsela o re thabang ka yona. Indlela esijabula ngayo. Re tle re hlokomele. Sicaphele. Tsela o re thabang ka yona. Indlela esijabula Le re thaboleng. lokujabula. Le tswa kae? Uphumaphi? Wa bona ha se re phamisa ditulo. Uma Ha re siphakamisa. se ra di phamisa fela la re thabile. Hayi masike La siphakamisa. re rapela. Noma sithanda. Ha re ke re pushe. Amasipho. Hore le sona re ke re di phamisa. Tsela e thabang ka yona. Ha e ke tshwana le tsela eo re tla rapela ka yona. Ngalendlela sizawuthanda. Why you we put more effort in happiness? Oh, Jesus. Hallelujah. Ke re be matla a mangata. Why must put him Ho thabeng. ekujabuleni? Mpa ho ya ho yena. Kodwa kuya Re a kuye. fokotsa. Re Siyalimita. a fokotsa. Hallelujah. Tlamehile ke rapela hantle man. Hallelujah. Pastor, Kuthandaze kahle. ka nako ele ya lethabo wa itabolela. Kodwa ngalesikhathi sokujabula Tsela o thabang ka yona. indlela ojabula. Ha ebe tsela eo yang ho yena ka Hayibe yona. indlela oya kuyo O hlanyetse ho yena. uhlanyele kuye. Ha re phamiseng ditulo la re rapela. Masiphakamiseni itulo noma We sithanda. pray to such a way ditulo tsena ga di phamisa baruti ba ka. Yes, Lord. Re di straight phamisa fela when in the time of session. Singasiphazamisi kuphela ma No, that's session before. chorus. Hallelujah. La re rapela. Noma sithandaza. Ha re rapeleng hore re tle re lahlehelwe. Masithandaza
Asondazeni ukuthi silahlekelwe. Ke borona. Ubuyithi. O kena boyena. Usingene kuye. Ibe yena a tla re laola. Ube uye ozosilawula. Ke re ha ba o botse he mona ha o no o etsa tje o. Ukuze ukuthi bababuza ukuthi hayi bo mawenza kanje bowenzani. O re ha ke a hlokomela. Angibonanga. Ha ke a hlokomela. Azange ngicaphele. Uru Joel ya tsaupula hantle ke Joel 1 chapter 30. Joel chapter 1 verse 30. Hallelujah. Uri hari ya ho yena. Lithi uma siya kuye. Hari ya ho yena. Uma siya kuye. Re tle re tabohe. Size sidabule. Re tle re tabohe. Sidabule. Ka le dipelo tsa rona. Inhliziyo zethu. Iseng diaparo tsa rona. Singedabule imbatho zethu. Re se ra tabula diaparo tsa rona fela. Ba le pelo tsa rona le tsona. Kodwa inhliziyo Di tle di tabohe. size O sidabule. tlo utlwa bohloko. Uzwe ubuhlungu. O re jwale ka ha o Ukuthi kgethile. njengoba ngukhethile. O re o tlebe mokgetho wa hae. Yena abe lo Sena sa o kgethetseng sona. lokho kukhethele ko. Ke nga sa o apolele sona. Makakuphe kona. Amile re tlatswe. Kumele sigcwaliswe. Re tlatswe. Sigcwaliswe. Ha re tlatswe ke moruti wa ka. Asigcwaliswa ngani umfundisi wami? Ha re tlatswe ke Jesus. Kubola le rona service ena e mona fela. Re tla re le empty. Ilanga kuphela. Re tla re le empty. Siza la singanalutho. Re tla re le empty. Siza Ha o fihla ka ho service ena. Masifika kule service. E fihla ile matla o rapele. Ifika Ha e ka o tla tlala. Uthandaze. Oh, Ha e ka o tla tlala. Alesikhathi engathi uyagcwala. Service fela. Service yaphela. O kgutlela hae. Ubuyele O ekhaya. ntso le hafu. Uze Ha uhambe. o fihla hae kwana. Mawufika ekhaya Ditsela. indlela. Di qale hae. Iqale ekhaya. Ha o fihla mona. Ithi O mawufika fihla o la. sone mohareng. Ike sewuphakathi. O fihla o sone mohareng. Ike sewuphakathi. Ha ntho di etsahala. Intoma zenzeka. Matla fihla. Amandla Wa mawafika. tsenela. Athola Wa ya ibitswa ugcwaliseke. service. Ngoba yona ibizwa nge-service. Ibitswa service. Ibizwa ngokuthi i-service. Bomme ba ntate ba kganna dikoloi ba tseba. Abomama nabobaba abadrayivayo bayazi Polisi se monate. ukuthi imoto mayingekho mnandi E hloka service. idinga i-service. O le o tjhentjhe oil. Kumele uhambe uyotshintsha Plugs. ushintsha ama-plugs. Haisa le duma sa duma ha monate. Imiduma isadumi kahle. Ke major service. I-service Minor. iyafuneka. Minor Kuna service. ama-minor service. Una ntho tse nyenyana Kumele fela. wenze into Tse hlokang hore di tle di fetole. O le tle tsebo tsamaya. Ha se tsamaya. asihamba Ha kahle. se duma. Noma iduma Awusayuza. awusezwa nokuduma kwakhona. Wahaduka. Uyazi, Kona yene ka ba isa duma na. oh Jesus, Ha o sa yitwa ithuti. awusayizwi seyithulile. Ba ntse tsamaya. Kodwa lokhu ihamba. O tlamehile re be ne le tshebetso e jwalo. Kumele sibe Re nensebenzo re fika ka hare ho yona. ukuthi masifika phakathi Re kwethu fika re ke ka ho re tata ingakho sizoza ka mehla le ka matsatsi ngamihla nangamalanga re ntse re tlo qala fatshe. size sizoqala phansi Re tlo qala fatshe. siqala phansi njalo Ha re tlatseletswe. masithi siyagcwaliselwa Service ya isevisi iphumile re tswa ka hafu siphuma sihafu ka ntho e sa qalang. ngento engagcwalanga Re ya ka ntle. siya ngaphandle O remetse ka kapa yana. usimele lo Hayi baba. oh Jesus E fuwe bohlale. unokuhlakaniphile Hlakaniphile Satane. Hlala. Sa monyatla tla o tripa o die ka hlobo. Bohlale Satane. uhlakaniphile Rona re fuwe matla. siphiwa amandla Re fuwe matla. siphiwa amandla O beuwe ka tlase bonamelo wa maoto a rona. ngaphansi Re fuwe matla. siphiwa Ha amandla re tsamaya hodima diphephe le dimo. nyathela phezulu Re fuwe matla. siphiwa Matla amandla ke a rona. amandla Re a sebedisa kae? asebenzisa kuphi na Ha re kateng. Tsela e re thabang ka yona. Jesus O re lethabo la rona le tswa kae? ukuthi kujabula kwethu kuyiphi yakuphi Re lethabo la rona le tswa kae? oh Jesus Hupo e nngwe hlomene. oh O re Jesus lethabo la hao le ska utlwisa ngwana
ngwaneng ukuthi ukujabula kwakho Buhlungu. ungezwisi umntwana kini ubuhlungu Abantu ujabule kahle banothi hona le hope ngoba kukhona kunye o tlamile re tlatswe hona kukhona kumele sigcwalise o tlo tseba ha o tswela ka ntle kuze wazi ukuthi ma uphumela o ngaphandle tlo utsejwe kuze ha o tsejwe kwazi fela ke batho awazi o wanjeka tsejwa ke batho ba luring ba ho crash kodwa wazeke nakulaba bakuKristu ha na le barutwana ba hae ba ubona lapile uJesu manje bafundi bakhe balambile ekseni tsama ka lutsimi ya koro bahamba phakathi kwensimi barutwana ba hae ba qala ba ikga ba ija abafundi bakhe bayaqala bayayithatha badla yona bafarisi ba botsa Kriste abafarisi babuza uJesu ba re why barutwana ba hao bathi why abafundi ho jam asona ho ditsile lokho kudlaya siko kungcolile ubani ho akena ho tswa ngoba kuyangena bese kuyaphuma umpa ho ditsile ke ho tswa molomo kodwa kungcolile lobo kuphuma emlomeni ubana ha ho tswa pelo ngoba kuya enhlizweni dipelo tsa rona di jwa inhliziyo zethu zinjani di tletse zigcwele ini di khutsi zisuthe ini na ubana ha di sa hora Kriste ngoba masingasuthanga uKristu una le ho mo di tla ukhu kunokunye sizokusuka mo ho tla tswa hona ngoba kuza uphuma kona ka re mpa le nyane tswa ka shema Jesus wehlukile awuli siyafunda uIsaiah 40 verse 29 ufaya khathetsi matla uatisa matla uyafokola babatsha ba khathala ba fokola dikwankwetla diawa impa ba itshepetse Jehova ba bona matla matsha ba fofa jwalo ka ntsu ba matha mme ha ba kgathale ba tsamaya mme ha ba fokole uye omupha oyethileyo amandla nanko ngenamandla uyandisa izikhwepha izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale nabasha bawa nokuwa kepha abamethembayo uJehova bayawathola amandla amasha bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkosi bagijima bengakhathali haleluya haleluya ufa ba khathetse matla abakhethele amandla bafokola abanganamandla batho ba tletse mogata abantu bakhathele ba khathetse ditsile tsa modimo bakhathele ba khathetse letho la hae ntsa ba mafulufulu o nthatse ka ntle ba tletse tjheseho ba di lakatsa ba mathela ho tsona mpa tsa modimo mokgathalo mongata ho bona khathala kuningi kubo re khathetse sikhathele when it comes to things of God masibuza ey'ntweni zenkosi ba re khuthetse kodwa sikhuthele ho dintho tsa ka ntle ey'ntweni zangaphandle watla ka runtle hae ha pita o batla ho fa ba hae matla uyeze bathola ba kgathetse engafika ufuna ukubapha amandla hoba ba hao ubathola bakhathele ngoba abagcwalanga nthwena ga ba e qala ho tloa ntlong laa nto abayiqalanga endlini hore ba tle ba tsebe ho tlo tlatseletsa ukuze bazogcwaliseka re tle re tswe le kgotsi yena siphume sisuthi yena ba fokola matla upha hore re tle re abathile tsebe ho fupha jwale ka ntlo ukuze sazi ukugijima njengethu tlo dula re kgathetse ha re sa fetole fela ditsela uma singaphenduli nje indlela tse re o yang ho modimo ka tsona esiya kuNkulunkulu ngazo ha re tle re utlweng bohloko masizweni ubuhlungu o
tla ka gare o ntlo wa Modimo uza phakathi endlini enkosi o na le merero lithi izwi une Jesus God bless unama plans una le merero unawo ama plans uNkulunkulu ka maphelo a rona ngeimpilo zethu ore merero ene e tlo re etsa hore re atle lama plan wakhe azosenza ukuthi sicebe siphumelele unemicabango emihle ngayo etla o etsa uba o atle ukuze uphumelele utlwa bohloko phela ntata o ya mabodimo uNkulunkulu baba wakho esezulwini ke thato uyintando yakhe hayi hore ukuthi re bene le tsone ukuthi sibe nakho konke gore o di pesale mo da fita especialmente da fita ore ya ikhatlisang mo lithi izwi lenkosi osijabulise enkosini ke mo fa se ratwa umnikeza konke ukuthandwa ke pelo ya inhliziyo yakhe haile mo a re tshepisa mayilapho esithembisa ditshepiso tsa hae ithembiso di zakhe saleke sisamile njalo di emetse rona simela thina ore na ukuthi wili ya hae ukuze intando yakhe re etsane ukuthi siyenza nini lentando thatweni ya hae lentando kaThixo re etsane siyenza nini ke tshulutse moya wa ka lithi izwi uthulilile umoya wakhe dipelo tsa rona phakathi kwenhliziyo zethu moya o rona ho yena a re hweletsa rena lo moya othi thina masibiza kuye moya o rona a re hweletsa ho yena lo moya othi masimemeza kuye re sithi aba e leng hore ntate ukusho ukuthi baba na ha re sa le fela bahlanka asibo nje abantu nje ha re sa le fela bahlanka we are not servants we are no longer servants we are no longer only servants re se re le bana kodwa singabantwana re se re le bana singabantwana bani ha re le bana uma singabantwana re majalipa mo siyidlalifa kunye re majalipa siyidlalifa hana fela ke le falele kaka cabanga nje ukuthi kuyifa elingakanani eklamiliba ekumele ukuthi yalisebenzisa siyalisebenzisa una linako kunesikhathi yawuthana mujalipa lapho asensele mwana uma sesewumntwana akhona ulawula akakhona ukulawula mujalipa bahayi ubanisa le mwana abasesewumntwana yona le rona nthesa ntsere tshwe iloko sakuphethe na adikhona uja mujalipa ba rona singakhona ukudla kuba hona le lekgolo ngoba kunokukhula re tlamehile gore re bofile okumele sifinyelele kuwo gore re ke re tsebe uja mujalipa ba ukuze rona sidle ubudlalifa bethu ka nnete nagana fela cabanga nje a re ka tlame gore uma kumamele ukuthi ke be rich banna ngibe rich kreste a soka butho uJesu uKristu angakabunjwa ngaphakathi empilweni yami tulinyatsa kaophela ngizoninyatsa nonke ka tlo bona ke bua le lona ngizobonakala mangikhuluma nani nje ukuthi hayi a le niks anilutho kreste ha a kare ngoba uKristu akakabunjwi kimi ba hopola fela kodwa cabanga nje goba tlhononofatsa modimo ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu ha o hlononofatsa uma kakubusisa o etsa ho le wena wenza ukuthi wena o tlo ba tlhononofatsa ube yisibusiso ho baba kwabanye abantu e seng o ikgantshetsa hayi bona ukuthi usigabisele bona mpa wena o tlo fetowe kodwa wena uphenduke o tlo bo tlhononofatsa ube yisibusiso kuyibo batho ba tseba modimo abantu bamazi uNkulunkulu ka wena ngawe Hallelujah. oh Jesus Inkosi ngithatha lento in the book of Proverbs chapter 4 I think verse 23 it says
guard your heart with all diligence. For out of it, that is where the matters or the troubles come from. Uba ukuza lo noma uyithintile ngeNkosi Jesu and ngithe mangisuka la ngisuswa ukuthi ngisikhathi but lihleli kimi leli verse leli lihleli kanjalo yabuza mara Nkosi why mara lihleli for leske sifunde kale nje to keep thy heart with all diligently, from out of it are the issues of life. And then ngesifunda kale phezu kwakho konke okugcina okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Brothers, I don't know ukuthi siyofika nini lapho sibone ngathi noma siphuma kulo mqondo ukuthi yonke into kumuntu okwemali. Yeah. Last week ngithe enkonzweni ngifunda amanothi kaBaba ngifundisa ngalo ngathi mina uNkulunkulu yonke into ayibhale la uyibhale ngoba efuna ufike naye khona. Akayibhalanga lento uNkulunkulu kuze wena ube nolwazi oluningi. Uqedile uNkulunkulu ngolwazi wathi makalinikeze wena. Elithi iBhayibheli lapho uNkulunkulu uthe ekunikeza la wenzela wena ukuthi uwazi nemele uwenze. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Anazi into enhliziyo ukuthi kuhlungu kanjani bazalwane. Esikeze izinto ayifiki ithi yingoba uNkulunkulu uthe ebuka akabukanga ukuthi ufuna ukunikezana ngoba usecedile ngaloko wabuye wazobuka inhliziyo yakho. Wathola inhliziyo yakho eyimbi. Ekseni mangigibela manje kuseni ngithola omunye umfo lapha elo esikopasini udlala ingoma kaDr. Dumi ithi manje. Oh my God. Ayikhohlwa ngikhohlwa. Dr. Dumi lapha. So he was singing and nami ngiyayazi manje ngoba I'm singing yabo. Hey ngaza ngigibela kamnandi namhlanje kuseni. Yo angathola into ephambene nami umoya wavele ngawazi ukuthi vele ubungafuni lutho yashilo uyazi uhamba nami osami uhamba nami lo mfundo. Mayehlika lo mfo abegadlala ukukhuluma lo ohlele phambili uthi kimi yemfo uyazi le ndoda ngikhonza yini nonke yini cabanga umshiye ku akamshiyanga nala umshiyele enzansi ngoba Aaron vele umshiye ngakhona uthi kimi uyazi le ndoda uthi mina ayi ubusaba kebele ngijwayela amazi uthi hayi akhola le ndoda uthi washo maninza lenkozo zele zokuhlangana lezi iyaba khona lenciko le uthi manje inhliziyo yakhe inhliziyo umuntu uyacela mfethu next time banihlangana nonke nibazalwane uyithathe encokise phambili inhliziyo umuntu yimbi uthi usindisiwe mara inhliziyo unamanje sibuyolwa ngenxa yalo mfolo lo impi inkulu ngenxa yakhe mara uthi usindisiwe yonke uthi yonke into evukayo insila estafini already ivusa lo mfo kuthiwa usindisiwe lo mfolo Pasal bazalwane manje ngisho ubaba nje obesho athi noma uyithintile lento ibhalwe ukuthi wena wazi ukuthi kumele uhambe kuneyithembiso zaNkulunkulu engasihambe kuzo ngoba nento ebhaliwe sihambe ngayo bazalwane yabona manje njengamanje mhlawumbe ngingakhala nina mhlawumbe khona ngiyokhala yazona ngikhala ngikhala ngithi uNkulunkulu mhlawumbe banginikeza umsebenzi ongcono kunalona wafika umsebenzi ongcono kunalo bazalwane ngeke ngafa ngafa yazi why ngafa bazalwane ingqondo yami ayikho kule nkulunkulu kuyo le uNkulunkulu afuna ngiyenze ifuna ukuthi ngindlule la ngoba bazalwane sifuna imali eziningi sifuna ini eningi sikhohle into uNkulunkulu ayihlelile khona abantu ufuna babusana to be kingdom financier not bazibone bona but babone nala uNkulunkulu emele athike bona but wena uNkulunkulu noma seshiyo akakunikeze ngenxa yenhliziyo yakho yamma uNkulunkulu owangineza ngemali engiyifunayo ngikusho ubuhlungu ngoba nginama plans inkosi nama plans baba nama plans nesifuna ukuzenza kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ongiphe nemali encane ngoba kuye nemali encane le ungikhombisa ukuba hamba
hayi ngoba engafuna ungineza into engiyifunayo uyazi ngifuna lehlizweni yami and ngeke afike lo ngicabanga kuyo angeke anginikeze uNkulunkulu Actually, I wanted us to pray for our heart, inhliziyo zethu. Masiqaphele inhliziyo zethu. Yabona khona njengoba ukuthoma ukhuluma ukujabula ngathi ngizama ngihambe namanje ngijabule kakhulu ekseni kusama ngijabula ngaze ngandlulela ngoba nje khona izinto bazalwane nijabula la nifuna ukujabula khona ngoba injabulweni lapho. Kodwa ibuhlungu lento baba isho athi makumele sithandaza nijabule bazalwane. Ubona ngani energy enifakayo. Kodwa makuseze kujive ngoba yinto eniyifunayo nayi nefuna uNkulunkulu ngoba izinto zethina bazalwane ziqala kithi noNkulunkulu size la sizohlangana sonke sakumlilo kodwa wena uzothi mawuphuma la ublame ukuthi hey kwaze kwabala namhlanje baba washumela mara washumela ngeke enalo mfundisi lokukhuluma kaningi zasine sesajwala ukumakhunywa kuyo kanje bazalwane ezinto kumele nizazi njengoba ngibe la angibanga ezubaba angibanga njengomfundisi Philip kodwa kukhona into engizaziyo kube engiyithathile ngaba yizo but nina ningabazalwane anifuni ukuaccept abantu njengoba benjalo ngoba nani anisacceptanga ninjalo nani njengoba ninje anisifuni wanina kwanani inhliziyo zenu nina sangiphikisa nini inhliziyo zenu siphikisa nina ngani so khuluma manje kamnandi yabona manje siyakhuluma nje kamnandi wena okokuqala ufuna ubani abe nje wena awukabi lento kumele kube yiyo hypocrite ufuna lo achinje wena kuwe ngakachinje awulazi iBhayibheli lakho lithi before ukhipha ukhuna esifeni lamfowethu cala ukhipha le lokho ayicala bese uzomlungisa yebo gololo bazalwane hypocrite gaba bazalwane hypocrite gaba hypocrite ngoba ukukhonza kuba ukuzala enkonzweni hayi ukuba umzalwane nokwazana noJesu abayafuna into leyo yina nomunye lapha vangeni uthi abazalwane bakude kubamba nama-symbols kodwa bangabambi izinto ezibasindisana uthi abazalwane ba-right ukubamba ukuthi beze enkonzweni kodwa abafuna ukubamba ukuthi bangabazalwane bafuna ukubamba ukuthi bale umdlala noJesu kuqala Nkosi ya konke idimanda wena zifuna wena zimfuni mina and njengoba ufuna ukufaka umuntu engamfaki sokuthandazela isithathu khona izinto ezifuna wena ngoba sinesibhekane negazi lakho Praise the Lord. Bazalwane basereption inenhlanhla. Praise the Lord. Inenhlanhla into ethi ifundiswa kule ndawo indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo kule ndawo. Praise the Lord. Kuvuka into ukuthi aniyekela ukuchitha. Praise the Lord. Aniyekela ukuchitha because there will be times where you will remember. Praise the Lord. Into ethi niyachitha because the level enikuyo is not equivalent to the teachings and the visitation of God that have fallen upon this atmosphere. And as we're praying in the morning, the Lord said to me, He is restoring things as it only because we left our position of guarding. And yesterday the Lord said is enlightening the eyes of our understanding. What is some of the people who will testify like a man who was being questioned by the Pharisees, how did he got healed from blindness? There is one thing I know, I was blind but now I can see. The reason why I'm gonna open their eyes is because they are vision that have died and I'm awakening them. And God wants to do something, and God is pushing us to a certain place. Ingathi singayibona lento uNkulunkulu akayenzayo and respond to it. Amen bazalwane, ngoba uNkulunkulu is in business of building us to become the sons. Amen bazalwane, it is no longer a business as usual. Praise the Lord.
Hallelujah. Bakhulumile abantu ukuthi uNkulunkulu got so many people in this place that he want to use, but it seems like people are fighting destiny. Ngoba la ufunda khona kuthiwa he gives power to the faint. Shuthi uyazi ukuthi amandla yabantu lethi nabo ngenawo amandla lethi uyawandisa uyazi yabadinga amandla. It's only you who think uNkulunkulu take an account noma did not calculate the cost yonke into ayenzile. It's only you because you lack understanding. Lesi nabasha lensizwe ziyaphelele nabasha bayakho kodwa lithi those who wait upon the Lord lethi ngesulaba abamethemba kusho ukulinda kwakho uNkulunkulu usho bona ukuthi uyamthemba. Asimthembi ngoba sekhuluma simthemba ngoba silindile. Yebo. Yeah. Asithembi ngamazwi esiwakhuluma, sithemba ngezenzo sizenzayo. Ukuthi noma kungathiwane uhlala ukuthiwa hey yazi leli yaze yanzima awuzama ukuthi uthi nongihleli la angakangiphenduli ngiyahlala la angisuki la. Ungasuswa ngoba mhlambe khona uyokwazi yazi any problem ukuthi ngizolana ukuthi iziningi izinto enzazi uNkulunkulu andlulise kuzo ngifuna ukuza into same mentality naseyinto ezinkulu ezidlala ngwanenze yabo la before. uNkulunkulu unabantu bakhe la and sonke singabantu bakhe la. Amazi yofika nini kithi lento ukuthi usesenecebo ngayo uNkulunkulu usakulindile but sikude ekuhambeni phambili uNkulunkulu sishidi obedience ngemuva. Elithi iBhayibheli lakho uJesu led obedience through what he suffered. Asizenze into siyisafari shaba zona siblame uNkulunkulu kanti uNkulunkulu usafundisa ukuthi simlalele ngoba kuba khona isikhathi la engeke kube khona umfundisi uSiphamandla kube khona umfundisi uPhilip kube khona uba bishop wade ngeke babe khona yobuwedwa kuba ukuthi kumele wena uphendule ukuthi sonke lesikhathi ubulalele bani ngoba abeka abantu. uNkulunkulu akakho abantu phezulu kwabantu. uNkulunkulu wakhe abantu phezulu kwaKristu bese sebenzisa abantu abafana naye abezwa yena abenza into afuna abayenze ngoba asishumayeli babumnyama ngengonxa ukuthi ngoba siyathanda. Mina bazolani mangingaletha abantu engangifunda nabo ngalethe nabo kanti engifunda nabo ngiyahleka nilale phansi nilale phansi athi uthola phethazi nokuma phambili abuka abantu so angeke ngicela amanzi yabona manje yakhona ngisabaphuza ngiyabona nje awekho angisabaphuza bazolani why hayi ngoba lento engenzayo yakwazi ukhona unginikeza amandla lento engenzayo baba ngoba kosisikhathi khona ngayithandi ikona ngayifuni futhi angifasa umnqazi ngibuza ngomfundisi ayila yabona ongifuna ukubiza khona ngomfundisi yila ukubiza khona kakhulu Jesu nabo bachalile ngemali lento angiyifuni lento inzima le basona asiyenzi into ngoba ilula asibona abafundisi ngoba kuluba umfundisi sikwenze ngoba sibiziwe but bekhona abafundisi abalwela ukufundisa bangalelo ubuzalwane ngoba ezulwini akakho umfundisi oyongena sohlulela nje kuphela kodwa sonke sibazalwane. Yebo. Nani nilwele ibandla nokuthi nilwele ngabe nilele imfundiso yenu. Yes.
belibatha phela bekugana belibatha singakathi ukuba umhla phela bemhle ukuthi ngomhla kavunywanga wena simvumile wena simvumanga ukuthi kodwa kuphela you do not need any improvement. You do not need any improvement. Don't